لسر ریا M4 باریا ویدیو لایکیو هر کارین زیادتر لگل حسین عمر برپرسه دیسکی روجاوای کردستانه لا تورا مدیا یارودا و دل گلما با گاف بگاف امید سر راوستن ماموستا حسین تو بخیر بی ام بزانن افریا M4 کو یک جارین هری استراتژیک لا سوریه هجماره که نافچیان ریا M4 به هوا گرید دوان نافچیان به هوا گرید ده ریا که گلک گرینگه کمر دکاره ببیجه نقاش و مجارکه یعنی براستی کتیا داروجه ویدا هنکی سراوستن که ج قامش لوی بلا زیادتر بوم دیار ببا افریا ج قامش لوی دست به دکه ج قامش لو دگیجه تلتمر لباكور حسكي بشرى دقيجة عين عيسى لباكور الرقاي كا هناكي لجمنجي ديار بهوالان ام زيدت اللي صار راوستن ما مستحسن جاري جيكيجان آلي و گرنگ افريد جيكيجان آلي و كوام دكارن ببيجن دسبيكا و جسنور و به حتى كو نافچين هري گرنگ و دقيجة در باز دكا هوار بلا بشي ام سرويريه بیناره روداوی رب زلال بکن ری بخوا امفور جتل کوچر دست پیتکه لج سینوری باشور و روجاوای کردستانش خلا سینوری یا تلکوچر دست پیتکه دچید باشور قامشلو را در باست به گمان شخوار رجت چناف قامشلوجی دگه تلتمر دناف تلتمر را در باست به دچه عین عیسی ام تفزانن قامشلو حتی تلتمر لزیکا 100 کیلومتر جو سینورجی حتی قامشلو 100 کیلومتر باشه جتلتمر حتى عين عيسى نزيكا 106 كيلومتر ده باكورة تلتمر را در باست به بله جتلتمر حتى عين عيسى 106 كيلومتر ده باكورة عين عيسى را در باست به بر سرينه را چسر پرا قراقوزاق کو جمع فراتا ده باشوره کوبانه نزيكا 3 كيلومتر باشه ده چه منبج ده چه بابه جبابه ده چه حلبه لباجار حلب و پیدا او رناوی دبی M5 دبی M5 جدلا M4 حتی کو دگه پیش ادلبه بری ادلبه دریانک هیا دیسا او ریا M5 ویجا کو بری M4 بود دبی دبش دبی دری ريك دچه جسر الشغور ولازق يسر دريايا سبي او ناوي وينا ديسا ادلبه حتى ورد بي M4 وج ادلبه ياكو دچه خان شيخون حما حمص شام او نا ديسا ناوي ويناد مني M5 جرينجياوي چيه هوا يعني افي برسوما مو مستحسن مادام ريك وها همون نافچيان مرو دكاره ببيجه پانيا نافچيان بخوه گريده ده و جوي آلي مرو دكاره ببيجه بو كسك كو سوريا زيده شارزانه به ج منطقه يانو نافچيان جوي آلي بو آلي دنيا سوريا بخوه گريده ده گرينگياوي د چه دايه افشار تيكرن لسر فيريه زيدتر بله يعني جنها كتيت روجه هوار هرمار جزيره اروج اوای كردستانه دريا ويري و حمو باجار سرکا سوریا و تگریدان یک ریا بازرگانیه تایبت نوبره هرما جزیره و حلب ده کو شهر ناوندا بازرگانیه سوریا و خلق روج آوای کردستان پرانیا بازرگانیه و به حلب ریا چه هرما جزیره به چه کوبانه به چه عفرین به بگومان شخوا نها روشک آورت العفرین هیا داگیر کری عفرین نها هرما جزيرة دريا فيريرا بهرم دي روج آوای کردستان و تگریدان بکوبانه و جد ویت دویریرا هری هری عفرینه جد ویت هری حلبه و دویریرا هری عفرینه خواندکار روج آوای کردستان اکول زانینگه ناف سوریا خوینن چل حلبه به چل لازقیه به چل حمصه و حمایه به چل شامه به کل و هر چهار ناوندا زانینگه هنا همو خواندکار روج آوای کردستان دویریرا در باس ببن ویریه بکار بینن اگر اوره قوة كانها هاتيا قرتن أكر قرتي بمنه أم تزاننها 15 كيلومتر ج روج آوای تلتمر جم صوامعه عالية سايلويا عالية كو سايلويا كسروي ريا دست وا جروبه چقدر ده حتى عين عيسى كل ورجي سايلويا شركات هيا بري عين عيسى شركي جران ورد به او نافچه هناك جي او رهند بندسته وا جروبه چقدر ده تماماتيش خل سرن هناك جي كو هي نكت يدسته وادا قادا شر لسرها او ريب بتماماتيش بيش خلق روجاوای كردستان اي هرما جزيره وهرم ديكو چونو هاتن نواده به تماماتي هات يقرتن مطرسيا لسر كيجان آلي فيري هيا كو بشاد دسته حكومة سوريا دا هزين ارتشا سوريا
و چەکدارên ئۆپزسیونên ku هەموو هەوڵێکی ددن بە شەکەوی ڕێژی دەستی خودداینن سەبارەیە تورکیە. بەێ بە شەهری مەترسیدار هات ناوبەرات تەمر و عین عیسادەیە تەمامەتی ئەو هاتیە گرتن پێشچوو و هاتنا خەلکێ بەلێژ بەر گروپە چەکدار مەگۆیان سەرنیان تۆ باراندکن شەڕ لە هێنا گوندێ تایبەت الباکوڕێ عین عیسا هەیە یاد دووە گرنگیاوێژ بۆ رووسیا تایبەت ئەڤڕێل گۆڕێکەفتنا ئەمریکا و تورکیا ڕادستی و گروپێ چەکدار بوو وەختا گوتن کۆ دوێ هێزێ هەسەدێ 32 کیلۆمتراڤەکشن ji سینۆرد ناڤەرا سەرەکانیە و گرێسپیدا ئەڤڕێت کەوێ ناووا سهود کیلۆمترادا دەوێ ڕووبەرێ هادا نەها ڕەوش هاتە گوهرتن پشتی رووسیا هاتە تلتەمر هاتە گرێسپی چوبن کەیا سڕینێل باشوورێ کۆبانێش خۆ ئەمزانن هێزێ رووسیال کۆبانێ نەژیل گەل حکوومەتا سووریا لەواجهها هەم هێزەی حکوومەتا سووریا هەنا هەم هێزێ رووسیا هەنا ji bo wiha yek ji egerê heye yek ji tiştê gonha tê behskirin dibe ku rêkeftinek di navbera Tirkiya û Rûsya de bibe ku ew grûpê çekdar ji vê riyê bêne dûrxistin ji bo newê girtin ji ber yek ji xalê nakokiyê li ser parêzgeha Idlibê û Rojavayê Helebê hawar ev bû ev riya ku dibe di navbera Helebê heta çima ev tişt beriya niha salon kirin bû nimûne rêya M4 çima niha ketet rojevê de ji ber ku rêkeftina Tirkiya û Amerîka ev rê radestî grûpê çekdar ê ser Tirkiya vekir ev grûp turên mal cemwana nînin tu parastina xelkê jiyana xelkê malê xelkê nîne grûpin diziyê dikin talan dikin xelkê ئعدام مەدانی دکن پێش کامیرا واتە ئەمن و ئەسایشا vê نەما گرنگیاوێ وەکەم گوت M4 و M5G ئەوێ کۆ ji Helebê çê lazixiyê û ji Helebê çê Şamêjî bi şêherî mezin dibin destê grûpê çekdar de yek ji xalê ku bazar li ser têkirin di navbera Rûsya û Tirkiya de ev rêya çawa ji destê grûpê çekdar bê derxistin ji bo ku tevgera bazirganiyê heta di navbera Tirkiya û Sûriya de eker هاتە نۆرمالیزەکردن دڕیا vêriyera dibêj berûlojî egerek heye ku Rûsya şarê bike vêriyê ji bin destê grûpê çekdar Rûsya vê rêkeftinê çawa êkalî dike di berjewendiya kêda li berjewendiya hikûmeta Sûriya bi şêweyekî sereke û Rûsya de ye ji ber ku eger hikûmeta Sûriya bixwaze vegerê herêma Cezîrê û nihal herêma Cezîrê heye nihal ser Sînor heye li nav bajarê Qamişlo heye li gelek şwênê dî heye hikûmeta Sûrî ji aliyê serbazî ve vegeraye herêma Cezîrê timametî hikûmeta Tirkiye پەیوەستیە vê hikûmeta Sûriya û hêzê Rûsya bi vê riyê heye ji bo di navbera herêma Cezîrê ji Tiltemir heta Eyn Îsa û Sirrînê û heta bigihê min bice ku ew jî dibin destê hikûmeta Sûriya kêm zêde û Rûsya de ye di berjewendiya wa de ye ku ev rê werê vekirin ji ber wiha jî ihtimalek heye egerek heye ku Rûsya fişarê bibe ser Tirkiya vê riyê ji bin destê ve grûpê çekdar heta kurayiyeke destnîşankirî ku karê min têde bi emanet tiştekê wiha giring nîne bo Tirkiya zor giring e çawa tiştekê wiha giring nîne ku di destê çekdaran de be ji ber ku ew dibêje niha behsa nizîkbûna حکومتا سوریا او تێگوتن کو تورکیا تەفزیل دکه حکومتا سوریا ji grûpên çekdar بەێ هەوا ڕاستە لێ گرنگیاوێش بۆ تورکیا چییە تورکیا کارێ وێناوەکە کەرتا فشارێ ددان وستاندنا دە رووسیا حکوومەتا سووریا درە بکێ ji بۆ تشنەدی لە هەمبەر وێنا دەستێ خوا بکێ جهنەدینە شوێنەدینە ڕێوەرێ vەکردن کۆ ڕووبەرێکی فەرەحتر لە هەمبەر vەکشینا ژێر ڕێ ببێ هەرێ شوێنەدی ئەڤنا هەموو ئەگەرن و divê merojê hişyar bê مامۆستا حوسێن کاهنێکی بەحسا کوردان jî bike divê meseleyê de Kurd mixabin rêkeftinê ku di navbera Tirkiya û Amerîka de bûne û rêkeftinê di navbera Tirkiya û Rûsya de bûne Kurd tê de bêîrade bûn heta radeyekê ji bo sûret zelal bê em xwe nexapênin rast e hesedê digo wextê danûstandin navbera Tirkiya û Amerîka de bûye heya me jê hebû em agehdar bûn yan jî em aliyekî nerasta rast bûn ji wa danûstandina heman şêwe jî rêkeftina Rûsya û Tirkiya lê bi rastî berjewendiyê Kurda û berjewendiyê Hesedê di va rêkeftina de nehatine girtin li ber çava û Hesedê ne fakterekî sereke û karîger e eker ku biryareke Rûsî nebe eker biryareke Rûsî hebe ku ev
ڕێژ بن دەستێڤ گروپێ چەکدار بە هەر شێوەیەکی دەرکەوێ هەسەدێ بە هەماهەنگیل گەل حکوومەتا سووریا و رووسیا کارێ ڕۆڵێ ببینێ. زۆر سپاس بۆ تەمام حسێن عومەر مەخواست زێدەتر کەسێکی شارەزا بە لە وان ناوچەین و بتایبە ژی M4 و M5 و نەها مامۆستا حسێن عومەر بەحث کرد لەسەر ڕاوەستا زێدەتر وان هۆرکاریان بدە تەماشەوانên ڕووداوێ بارەیا vê vîدیۆڵێک و دەنەخشەیەکێ زێدە ئەم لەسەر ڕاوەستان.